haino hai sari kaham norok nukhana sung tabuk sini takuk manidan Tripura bini je rubber bagan tanjakkha jagani spot ono phai sokpaikya tai jotono police procession ni hoite boro phai sokpaijak tai norok nugui mangkha besuk jorati injustice khlaijaka sini takuk manidan no I jaga ono rubber tanjakkha ni jaga othoso bini gana wo tai onyo rubber bagan tongo kintu abo khai tanjakya nai nei dinoro bini simi sudu particularly je Tiprasa no point out khaino obo hai khlaijak pani noro nukhana nai nei di gana wo bini o jaga simi tanjago so sudu bini rubber no simi tanjakkha sung saimangkha tai je tanani baga order na hika oro nino je ese agriculture ni hoite Deepak Chandra Das tabuk sini demand tongnai strongly je government of Tripura ni hoite tai je concerned department ni hoite oroni je particular ese je Deepak Chandra Das no suspend ma khlainai tai je compensation tongmani bini lifetime ni bagai busuk jorati khatigrast ongkha tai busuk jorati bini ai bei tongna nangmani abo jotono government ni hoite compensation maya farne haisi gaboni bagai mang konai sini warrior stock oh noro nukhana busuk jorati injustice ngi tong haisi sin borok ni একটা particular area ono gana plot kaini plot no agriculture ni land but sudu monidon Tripura ni bagi simi ain no proyog khayei প্রশাসন no proyog khayei je tanmani abono nukhana noro boi onek somoy sabusugno YTF rono communal feelings tikhlayo obo ki communal feelings tikhlai jakna ni ko gediba ha je jaga wo gana plot kaini plot no agriculture ni land but manidon Tripura no sudu Tiprasa hnei Tiprasa ni thui hnei je haike tanmani obono sungkunu khaipana accept khaimania tai sungobono decide khaikya YTF ni warriors rock bus kangni salo je particular ese je Deepak Chandra Das bono totally suspend ma khlainai strict action ma nanai aboni porebo action amani pore je khoting mani 350 je rubber bufang tanjakkha boni full compensation mar nai haise tini norok nukhana kuno ekta notice rijagya ontoto 1 week 15 days ibagi notice rijak mani pore obono borok sanani nangmani kintu obo hainu gya gabama obo hai manidon Tripura hai suffer khaini khai tong Tripura state o sinia obo case ngmani pore media o obo to kakha o media o kamani pore there are multiple family sungmai connect ngkha haisi borok bo okok na saw bongni bo hai keno tanjakkha bongni area o ha bongni gane gini kubuni bosong kubuni dofha tongo kintu borok ni rubber tanjakkha othoso particularly mukhang na nai chinni to khlai Tiprasa bukung bara ni siniwi oba haike tanmani sungnukha haisi so tabukbo baksa
O ayang nadni phainai rokni borokni kok khanawei janda teyei position ni bagai post ni bagai himai tong haise je jagao Tripura hani bagai Tiprasa rokno fyokna ni bagai ekta andolon khaima jaga khai phaya kare abono bumung hamerwei kisilei chaya sawei ha je ayang nadni bororok phaye oro satoknai I hani bsarokno injustice khlai tongnai rok bai khai moni lai asuk lai ekta rajniti khaimani sunugui tong haisi aboni bagai seng koinai joto warriors rokno sengkrak rokno tai sing silingkai tonglia je kuno jagao across the state haisi in any place if there is any injustice occurs then there will be a YTF team to support to strongly condemn any such incidents is being taken place haisi sing aboni bagai sing strongly condemn khayo strongly singobona oppose khayo tai government ni thani bo sing strongly demand khayo je maniden Tripura no compensation janani bagai haisi tini or abar bagan je 350 ta bufang bai bini nu khung no chaloknani bagai family no chaloknani bagai ha bo imang nugui থানায় 4 বছর রমইনে ববনো কাইখা অনেক কিছু লেবার খরচ খলাইকা কলমতি খিকলাইকা তিনি সাডেনলি লাস্ট দিকে ফাইতানি রে ফাইও অথচ গানে গিনি কতর বুফাং তংই তং বরকনি কে তানজাগিয়া নর নুখনা বুসুক জরাতি ইনজাস্টিস ngui tong khapangni ta khok bukuk song ha busuk jorati injustice ngui tong o injustice ngui tongoi ba ta ko siring ke tong nai no we have to fight at any cost I see abon bagai sing nasingi tongo government ni hoite response tai the concerned department should seriously act on this and without any further delay they should suspend the accused person Deepak Chandra Das as soon as possible otherwise the team of YTF along with TWF will be bound to take strong initiative for protest I see. Blai kya hum